riječi, a zatim Slavicu Todoriću s objedinjivskom jeziku. Volite i cenite druge narode, volite i cenite i svoje. Još jednom se zahvaljujem na svojim vašim aktivnostima i na ovoj prijevi koji ste spremni. Дорогие друзья, сегодня мы проварили одно большое сердце, которое мы дарим России, в знак благодарности нашей долговечной дружбы. Благословил вас Бог, слава Богу! Dobrodošli na priredbu učenika osnovne škole Ujedinjene nacije. Pozdravljam direktor kulturnih programa Ruskog doma Tatjanu Birozovu, direktora za obrazovne programe Iliju Tjapkova, savjetnica ambasadora za kulturu Irinu Vitkovu, Borku Tataceku i sve uvažene goste. Первое. На сцену выходит Владимира Корнейчук с песней «Олень». Krokotilčić, zvani Jena, svira peva, čitav dan, on sa svojim starim društvom slavi rođendan. Thank you.
Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, запустил ошибку обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бред. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви, по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет. Ты одна мне поможешь, ты отрада, ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Pod prozorom mojim jedna breza bela blista se u srebru svog snežnog odela. Na pušasta hvijetka, snježniju kaj moj, raspustili skisti bijele bahrane. Breza u tišini, kao da sam hvatam, dok pahulje gore u ognju od zlata. A zarjade njiva, a phaca krugom, обсыпая ветки новым серебром. Наверное, ты не спросишь, в чем беда.
ručka, 7 oštrima žutih, da u sumrak grlila ih nežno i lizala niz dlaku što rudi i slivo se mlak sok neizbežno iz tih toplih materijskih grudi. A uveče, kad žibina juri da zauzme motke ili prut jak, izašao je tad domaćin tmuri i svu štenad potrepao u džak. A ona je za tragom trčala, stizala ga kao kad uhode. I dugo je drhtala, nezamrzla površina vode. Pri povratku vuku se po tmini i ližući znoj iz vedara lenih, mesec joj se nad izbom učini, kao jedno od kučića njenih. Zurilo je u svod plavi, glatki, zavijala bolno za svojima, a mesec se kotrljao tanki i skrio se za humu poljima. Nemo, kod milosti i sreće, kad je bace kamičak iz breg, pale su i njene oči pseće, kao zlatni sjaj zvezda u sneg. Svake jure ste, pomazonci zvon.
стихи вручают свои художественные произведения представителями русского посольства. Господину послу особенный подарок вручает ученица Софья Царович, победительница Белграда в области художественного искусства. Позже художественные работы, выставленные в холле школы, мы подарим русскому посольству. Добър ден, драги приятели. С jedne strane, to je meni isto kao i vama žao da ni učite ruski jezik u škole, ali sa druge strane, to je duplo zadovoljstvo, duplo prijetno za nas da čak u školi u kojoj ne postoji izučavanje ruskog jezika, da postoji ovako veliko interesovanje ruskim jezikom, ruskim kulturom i to nama draga kao Rusima, ali meni još i kao čovjeku koji je zadužen za ruski jezik, za obrazovne programe u Ruskom domu. I to nije strašno da ne učite ruski u škole, ali čekamo vas kad stižete 14 godina da posjetite kurs ruskog jezika u Ruskom domu, a još kasnije naći ćemo mogućnost da i stipendiranje u Rusiji u bilo kojem smjeru. To je isto naša nadležnost. I sad znam da očekivali ste ambasador Ruske federacije, on je planirao da biće prisutan, ali zbog nekih hitnih diplomatskih obaveza, on lično zamolio meni i moju koleginicu Tatjanu da primimo vaše poklone, da posjetimo vašu školu, jedno od najljepših i da poklonimo i vaše škole jedan mali poklončić. Kao znate da medved to je neki simbol Rusije, da nije zvaničan, ali mnogi smatrali da kao simbol Rusije u celom i naravno to je olimpijski simbol, to je jasno, da je za Olimpijadu Soči. I nadam se da možete napraviti neki ruski kutak u vašoj školi i on će čuvati ovaj kutak. I još jedno da drago mi je da u vašoj školi ima ovakve interesavanje ruskom kulturom i ima, čak shvatili smo da ima čaka koje smatraju ruski maternim jezikom, to je isto prijetno i lijepo je naziv vaše škole Ujedinjene nacije i želim vas da na kraju da podsjetim da znamo dvije nacije koje su ujedinjene skoro u jednu naciju, to su Srbi i Rusi. Hvala vam na pozornosti. Спасибо большое за подарок. А теперь пригласим наших уважаемых гостей на коктейль дружбы с учениками и преподавателями. Мне очень рада, что вы пришли, что вы сегодня наши гости. Мы для вас приготовили маленькую программу, давайте посмотрим. Смотрите. Чушь.
еще бессмужить. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Ja sam ovdje i otvorit ćemo pesmu Kalinka. U Rusiji se nalazi najveće jezero na svetu, Bajkalsko jezero. Nazivaju ga još i plavo sibirsko oko. Dubina mu je 1642 metra. Rusija ima preko 600 univerziteta. Samo u Sankt Peterburgu nalazi se 221 muzej, 2000 biblioteka, više od 80 pozorišta i preko 100 koncertnih dvorana. U Moskvi se nalazi najveća biblioteka u Evropi, osnovana 1862. godine. Ovo je Ermitraž, nalazi se u Sankt Peterburgu i jedan je od najvećih muzeja na svijetu. Большой театр, u prevodu Veliki teatar, je istorijski teatar u Moskvi u kome se održavaju predstave baleta i opere. Большой balet i Большой opera se nalaze među najstarijim i najboljim baletskim i operskim pozorištima. U ovom teatru su premijerno izvedena neka od najpoznatijih dela klasične muzike, poput Labudovog jezera Čajkovskog ili Roma i Julija Prokofijeva. Rusija je darovala mnoge velike umetnike, naučnike i pisce. Dostojevski, Čehov, Tolstoj, Puškin, Gogolj, Turgenev, Lomonosov, Jesenjin i mnogi drugi. Rusija ima najveće i najlepše prvoslavne hramove na svijetu. Najviši je hram Hristos Spasitelj u Moskvi sa visinom od 105 metara. Rus Juri Gagarin je prvi čovjek na svijetu koji je otputovao u Svemir, a Rusija je prva zemlja koja je poslala psa u svemir.
Matrioške ili kako u našem jeziku često stoji naziv babuške, predstavljaju najpoznatije ruske lutke na svetu. Sastavljene su od više delova, tako da se više lutaka nalazi u jednoj. Matrioške su dobile naziv po čestom ruskom imenu Matrojna, što označava majku. Najpoznatija kompjuterska igra Tetris stvorena je u Rusiji. Habežeovo jaje je naziv za uskršnje jaje koje je napravio juvelir Karl Petar Habeže za ruske careve i ima ih oko 50. Jaja su pravljena od skupačnih metala kao što su zlato i srebro. Gotovo jaja su se ukrašavala sa dijamantima, safirima i dalje. U jajima se iznenađenja, labud, vozovi, srca i pupoljci. Ljudi u Rusiji veoma vole da piju čaj i kvas. Kvas je bezalkoholno piće od raže i ješma, a napravljen je pre 1000 godina. Ruska tradicionalna kuhinja je veoma raznovrsna. Pomenut ćemo samo neka jela koje su veoma ukusne i zdrava. Griječna vaja kaša, sirniki, blini, borš i pirogi. A iza vas se nalazi ta hrana. Samo fotografije hrane. Ja sam Elena i otpevaću vam pesmu Podmoskovski večer, a ovo su moji drugari koji će plesati tango. Misliš nisam даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Mi bismo mogli još mnogo da vam pričamo o Rusiji, jer Rusija jeste zemlja sa nepregadnim bogatstvima i lepotama i sa toliko bogatom tradicijom i kulturom. Ja bih sada zamolila predstavnike koji su nam došli iz Rusije da nam kažu nešto o Rusiji što mi nismo mogli da pronađemo u knjigama, u enciklopedijama, da skinemo sa interneta, već neki vaš doživljaj Rusije, kako je vi vidite i kako biste meni predstavili. Hvala. Obrnuto, saznali smo mnogo novog zanimljivog o Rusiji od vas danas. Stvari tako da... Na mesto predavača, izvolite. Samo želim da vas pozdravim u ime Ruske ambasade i za ambasador Rusije, ali to je njegova molba da mi vam obratimo i vas zahvaljujem za to interesovanje koje postoje kod vas u vašoj školi, interesovanje Rusijom, ruskim kulturom i nadam se u budućnosti i ruskim jezikom. Čekamo vas uvijek u Ruskom domu, naše vrata su uvijek otvorene za vas. Dođite posjetite našu biblioteku, pogledajte ruski filme koje kažemo u Ruskom domu sa srpskim titlovima i molim vas da nastavite ovo interesovanje, ovo izučavanje Rusije i mislim to će biti za vas i vrijedno i prijetno i hvala vama. Imali ogromno udovljstvo da u vašoj školi zaposlite. Hvala na to.
Profesor, da. Profesor nareže. Ja sam želao da vas pitam koja vam se naša jela najviše dopada? Koja je jela? Naša. Da. Volim čorbu. Sarmu. Da, teleću čorbu. Sarmu, da, mnogo. I prebranac. Ja volim kroju i kašu od kukuruznog zrna, kako se zove? Kačan. Volim kukuruzu koleginica. Šta mislite, zašto Srbi vole Ruse i kažu da su oni naša braća? To je u stvari tako, da smo skoro jedina nacija, ja bih rekao tako. Čime ste se najviše igrali kada ste bili mali? Futbal. I ti ste. Ja sam prvo da igram u lutke. O, i dalje. Da li se u Rusiji uči srpski jezik? Sad nije tako mnogo, nažalost, ali sad više i više, da. Nije u školima još, ali na fakultetima da već postoje. Da li ste naučili srpski jezik? Da, to vi kažete meni, da li sam naučio ili još ne. Odlično. Koja je po vašem mišljenju u Rusiji najlepša ruska pesma? Da, ima dosta teških pitanja, da nisam spreman da samo jedno da odlučimo koji je najbolji. Pazite jednu koju... Stvarno dobro, da. Francija? Na koji način možemo bolje da se upoznamo sa ruskom kulturom i tradicijom? Mislim, najbolje da posjetite Rusiju, ali dok ne možete posjetiti Rusiju, posjetite Ruski dom u Beogradu. Šta prvo treba posjetiti u Rusiji? Prvo da možda aerodrom, da željezničku stanicu, to je možda nije tako zanimljivo, ali potrebno, da. Ali ne znam, mislim Moskvu, da, Moskvu, Krasnu plošću, Sankt Peterburg. Ja igram Monopol, pa onda imam to, da je stanice negdje. Da, nije. I ja, u Moskvu. To je igra jedna ruska. Kako je biti ambasador? Volim? Kako je biti ambasador? Ne znam. Nisam ambasador. Ali to je teško, ali interesantno. Koji kolač je najljepši u Rusiji? Kolač? Da. Ali kolač to je samo slatko u sebi, ili samo slatko, da? Sad to nije kolač, da? Ali kolač od jabuka. Koje vam je omiljeno mjesto u Rusiji? Moje omiljeno mjesto? Da. Ima jedan mali grad na Volke, zove se Pljos, to je baš mali grad, ali stari i lepi. Koja je najniža temperatura na kojoj ste bili? Lično ja? Da. Nije tako, za Rusiju nije tako niska, mislim da 35, 36. Ja sam radila nekoliko godina na severu Rusije, u Novom Urengoju, i znam da minus 58. Dobro živjeli. Sa koliko godina djeca u Rusiji kreću u školu? Od 7. Isto od 7, isto 1. septembra. Počnemo. Da, ponekad do 6 kod nas isto, da. Od 7 to je redovno, ali ponekad do 6. Samo da pitam, ako ja treniram neki sport,
A isto je vaš predsjednik na taj sport. Šta mislite, koji je sport? Judo? Ima još pitanja, Stefane? Ja sam htjela da vas pitam da li nam vi predlažete da posjetimo cirkus u Moskvi. Ja sam čula da ima neki poznati cirkus. Da, cirkus je poznat u Moskvi, to je baš lijepo obično da ovo što oni pravi, to je divno, da. To je u stvari tako. Šta ste vi po zanimanju? Molim? Šta ste vi po zanimanju? Da tako. Ja sam profesor ruskog jezika, da? Ali to je moja, ne znam, prva struka, da? Ali sad radim kao saradnik ruskog doma, da, znači kao neki poslanik Rusiji, da? Nina? Koliko je sati sad u Rusiji? 15 poslije 6. 15 poslije 6. 6:15, da, 6:15. Vidite kod nas koliko je te? I sad 6:15, 2 sata, da, 2 sata napred i nažalost moramo i mi da krenimo da završimo brzo, ali još da može da 1-2 Majke, izvoli, odi. A da li u Rusiji dalje ima sibirskih tigrova? Sibirskih ko? Tigrova. Ima, ali nažalost sad malo, ali sad povećava populacija, sad borimo se za to da povećavamo populaciju, da i sad uspjeli smo na tomu. Ajmo još Boško. Sa kojim sportom se bavite u Rusiji? Futbol. Ja bih vam se zahvalila što ste bili naši gosti. Bilo nam je jako prijetno sa vama, nadam se da ste i vi uživali i da ćemo se ponovo sretati u nekim ovako lepim prilikama. Hvala, Dani. Hvala. Do svidanje. Svidanje, spasibo. Spasibo, doviđenja. Прощипится ложка, так вдали да-да-да песенку о счастье и о любви. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, как